А Узбекистан, ну что, вы не верите вообще в узбеков? Узбекистанга Германия қалыс в любом случае. Я ожидал от Бразилии очень много. Сапат ойынша вообще жаққан жоқ та. Ошо биринчи таймдан кийин уже полный өчүрдүм. Эми Кодивардагы, Эквадордагы өтө бир эмоционалдуу калп келет. Настолько не понравилось то, что забыл просто. Не, а почему вот 7 сейвов вы говорите он сделал? Кабо Верде игилик жылмай десек болот. Кейн вообще мне не нравится. А бул жакта Неймар келе алганын мен түшүнгөн жокмун. Зачем они закрывают название стадиона? Без Роналду они будут забивать. Супер excited! Достор, ассаламу алейкум. Бул Спорт Хаб долбоору жана биздин долбоор алкагында дүйнө чемпионатына карата биз атайын чыгарылыштарды сиздер үчүн даярдайбыз. Жана бүгүн биздин биринчи чыгарылышыбыз бул футбол ааламы. Достор, бул студияда биз футбол көрөрмандары, ушул медиадан чыккан же болбосо футболчулар, эксперттерди чакырып, футбол тууралуу маекти курабыз. Жана бул чыгарылышты колдогон биз сөзсүз түрдө Аманат Сити курулуш компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Жана биз баштайбыз. Биздин студияда бүгүн өтө кызыктуу коноктор. Менин оюмча балким сиздер муну өткөн эмессиңер, бирок алар биз менен бийликте. Эдгар Давидс өзү биз менен, Арсен Алтыбаев деген. Я был в Джалабаде. Кайман аты менен актер стендапа деп коелу. Можно. Да. Кевин Курани бүгүн буюрса Абайдын кебетесин кийип алып келди. Абай блогер жана Иназуман легендасы. Жана ошондой эле УТРК Спорт телеканалынын комментатору Спорт болсун Кубан Жумамединов. Жана мен Бекстон Үстөлиев. Давайте кол чапкылоо биринчиден жигиттер. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул демилгени колдогон үчүн. Менин оюмча көрөрмандарга бул өтө керектүү чыгарылыш. Анткени бизде Кыргызстанда азыркы учурда тилекке каршы футбол бар көрүп атат, бирок талкуулаганга площадка жок да. Биз футбол жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчиден баштап эле. Эми 15 оюн өттү. Бүгүнкү күн биз жазып атканда 15 оюн толугу менен бүткөн болчу. Кайсыл оюн эсте калды? Бүт оюндарды көрүп атасыңарбы? Ошол тууралуу баштайлы. Кимдер? Я не все игры смотрел, у меня расписание не такое, я не могу ночью смотреть. Но я смотрел Германию, просто из-за обилия голов мне понравился матч. Классный матч Голландия-Япония был. И утром я смотрел Австралия-Турция. Я запомню это, посмотрел по дороге в Алмату, вот так я такси смотрел, ловил Wi-Fi, вот так смотрел. Ты думал, что я буду болеть за сборную Турции? Она мне нравилась. Но они очень плохо играли. И это, наверное, для меня самое большое разочарование. Ну, по первому матчу, если судить. Главное разочарование. Австралия вообще красавчики, молодцы. Да, разочарование келебиз. Абай, сага кайсы оюн жакты? Тоже Германия менен эмен оюн көргөм, тоже 7-1 из-за обилия голов. Кюрасау менен 7-1, но из-за того, что обилие голов чуть-чуть уже понятно болуп калды матч. Изначально эле 7 гол, биринчи тайм эле 3-0, 4-0 болуп кеткен. Жок, ала киргизбедиби? Кюрасау 4-1. 4-1. Ошо биринчи таймдан кийин уже полный өчүрдүм. Акыркы матч кече көргөм. Это Бельгия менен Египет ойноду. Бельгия тоже мындай өзүнүн золотой состав бар эмес беле 2018-жылычы. Мне было интересно, потому что на этот могу чемпионат мирага у них самый старый состав менен келишти. Средний возраст канча? 27, 28 жашпы, ушундай экен да. Анан интересно было за ними наблюдать, но Египет чуть-чуть шокировал, анткени биринчи эле ошол жанагы Аль-Ахлиде ойногон Машор ошол киргизип салды го. Андан кийин было интересно наблюдать за матчем, кандай болот депчи. Канча 60-70 канчанчы минутага чейин 1-0 болуп келатып, и удивил то, что Ромелу Лукаку выходит и просто за 22 секунды забивает. Ну, хоть и этот не он сам забил, автогол болуп калды, но все равно он сделал, да, это. Повлиял, да? Повлиял на это, но интересно было то, что Бельгия кишинен плыт этип туруп анан кайра өзүнө келди. Куба, сага кайсы оюн жакты? Көп эле акпайсың. Көпчүлүк оюндарды көрүп атам. Бул көпчүлүк эли көрбөсө керек бул оюнду Кодивар, Эквадор. Чындап мыкты оюн болду. Ал жакта эсеп 1-0 болгону менен кооптуучулар өтө көп болду. Эми Кодивардагы, Эквадордагы өтө бир эмоционалдуу калп келет. Ортосунда чыр-чатактар көп болду, айтор, күрөш көп болду. Жана бул оюнда Диаманде жактыбы? Диаманде бул менче бул турнирдин ачылышы болот. Эми буга чейин Германия Бундеслигасын көп көрчү эмесмин. Анан буга чейин жаңылык чыкканда ошо Ливерпуль же ПСЖ 100 миллион еврого ошону сатып алабыз деп. Ошондо мен түшүнгөн эмесмин да, эмнеге депчи. Көрсө мына ошол оюндан кийин ал тастыктады. Себеби дегенде өзүнүн ылдамдыгы менен, дриблинги менен мына Арсеналдын оюнчусу Инкапияны жеп таштады. Инкапия байкуш эч нерсе кыла албай калды, артынан чуркап эч нерсе кыла алган жок. Андыктан дал ушул оюн өтө
эсте калды. Менимче көрбөгөндөр обзорун көрүп койсоңуздар арманда калбайсыздар. Начар оюн, эми жакшы оюндар айттык. Мындай начар оюн көрүп алып мындай. Куба бирок айтып коеюн десе, бул челлендж кылып атат. 104 оюн баардыгын көрөм деп, түнү менен дагы ойгонуп, эртең менен дагы, кечинде де бүт оюн бар көрөм деп көрүп атат. Силерге мындай көрүп атып, мындай андан көрө уктасам болмок экен деген оюндар болдубу? Арсен, сенде болду ошондой? Не, я уснул, Испанию смотрел пока. Рахмат, кстати, сборная Испания, спасибо большое. Меники ошол канча саат түнкү 4-тө киммен ойноду эле? Ким айтсаң? Нидерланды Япония. Настолько не понравилось. Настолько не понравилось, то что забыл просто. Түнкү 4 башталган. Бразилия, Марокко менен түнкү 4 болду. Жаккан жокпу ошол оюн? Вообще жаккан жок. 1-1 болду, 1-0. Я ожидал от Бразилии очень много чего, потому что, тем более, Анчелотти келгенден кийин, я думал, он раскроет Вини в другом. Вини забил, да, бирок Марокко то, что сделала, одна атака бешеная была, болду ошондон кийин. Бразилия просто она ничего не смогла сделать. Хакимини вообще эле жаап салышты полностью. Вот эң жакпаган матч ошо болду, анткени 2 сааттан кийин туруп жумуш кылыш керек болду. Анан зачем көрдүм деп эле барып. Бирок карасам мынакей, 14 удар Мароккодо, 12 удар Бразилияда. Биякта 4 сейв Марокко, 2 сейв Бразилияда болуптур. XG-ден 1,5-дан өкөндөтөн менин оюмча. Жакшы эле оюн. Начало матча просто, когда я ожидал то, что Игорь Тяга бар го, ему будут навешивать, он головой будет решать, но он не решал. Ошол биринчи 25 минут кетти. Андан кийин Марокко забивает, болду, потом уже затишье кетти. Марокко играла только на контратаках, болду. Больше эчтеке кыла алышкан жок. Хакимини полностью заблокировал, Бразилия тоже почему-то решила тоже вместо атак решила тоже засесть, да? Ошого. Негизи мен айтайын деп атканмын башында ошол эң жаккан оюн деп ошол Бразилия Марокко болчу да магачы. Анткени эми мындай кооз учурлар болбошу мүмкүн, бирок мына стилистически мен оюмча эң жогорку деңгээлде оюн болду. Темп менен, ошол ой жүгүртүү менен, маштыруучулардын ою менен, анан кийин Марокко чынында аябай жакшы даярданып туруп, сонун оюн көрсөттү деп ойлойм. Жакпаган оюндар мен оюмча азыркы учурда азыраак кечеги Саудовская Аравия Уругвай оюну мындай сапат оюнча вообще жаккан жок да. Саудовская Аравия эптеп бирдеке кылып отуп эле киргизди, Уругвай дагы эптеп бирдеке кылып отуп киргизди. Так что ошол эки оюн да менин оюмчачы. Мага да ошол Уругвай оюн жаккан жок. Мен себеби дегенде Уругвайдан көп нерсени күткөм, анткени Марсело Биелса бул легендарлуу башкаруучу десек болот. Ал ар дайым чабуулга өңүт алган оюнду коет да. Себеби дегенде ошол эле Англия премьер лигасында төмөнкү начар команданы машыктырса дагы дайыма коргонууга жатпай, дайыма чабуулда ойнойт. Андыктан бир кызыктуу оюнду күткөм, ачык айтканда. Бирок буга чейин оюн алдында жаңылыктар чыкты го. Уругвайда Америка киргизбей жатат, самолетун токтотпой атат деп. Ошол нерсе бир таасирин тийгиздиби дегенде ойдомун, анткени Уругвай чындап өзүнүн деңгээлин көрсөтө алган жок. Анан Сауд Арабия албетте таң калтырды. Сауд Арабия жалпы эле азиялыктар бул турнирде таң калтырууда. Анан ошол Уругвай азырынча разочарование болуп атат да. Эгерде оюнчулар айтсак, мына командаларды кичине бир нерсе түшүндүк. Могу оюнчулардан кайсыл оюнчу силерге эң көп таасир этти, анын оюнун көрүп туруп, муну ассага дүйнө чемпионатына жакшы формада келиптир деген ой болду? Номер 8 сборной Бельгии, молодой пацанчик, 19 лет ему. Буади. Буади, вообще крутой чувак, Мощный, вообще крутой. Энергичный, цепкий, первый пас очень крутой у него. То есть он принимает мяч, может развернуться, сразу атаку начать. Очень крутой, мне понравился Буади. Где он играет, в каком клубе? Буади? Лиль, наверное, да? 14 жашында ПСЖга өтпөй койгон өзү. Ошондой кызыктуу факт. Азыр Франция, Лиль. Да, Лиль. Если он хорошо себя показывает на турнире, он должен уходить куда-то в топ. 18 жаш. Эмне деген ушундук. Баасы 45 миллион евро турат трансфер маркетте азыркы учурда. Чемпионаттан бери. Азыр биринчи оюндан кийин ушундай болот. Чында Куба сага кайсыл оюнчу көбүрөөк таасир? Эми жогоруда айтканда Диаменде, аны кайталап ойлоголу. Ян Диаменде чындап өтө мыкты экен. Ал деле 19да, жаңылбасам 19 жашта. Анан албетте көпчүлүктү таң калтырган эми Вазиня, кечээ күнкү дарбазачы. Вазиня деген бул дагы бир кызыктуу факт. Өзүнүн аты эмес экен, лакап аты экен. Чоң апа деген түшүндүрөт экен да, бабушка. Бабуля да? Ал себеби дегенде кичинекей кезде ошол өзүнүн улуу балдар менен ойноп, анан жеңилип калса, жинденип ошол чоң апасына кетчү экен да. Ошондо жанындагы достору бул чоң апасына даттанганы кетет деп, ошону чоң апа деп лакап ат коюп койчу экен. Ал себеби дегенде ошол чоң апасы өстүргөн экен. Анан кечээ күн дагы оюндан кийин ыйлады го. Ошол чоң апасы, чоң атасы бир нече жыл мурун кайтыш болуп кеткен экен. Ушул менин оюнумду көрсө болмок деп кечээ күн оюндан кийин дагы ыйлады да. Чындап таң калтырды. 7 сейв жасады. Өтө
бир учурларда укмуштай сейфтерди жасады. Андыктан дал ушул оюнчу өзгөчө ордо десек болот. Жана учурда ал 7 миллионго жакындап калды катталуучусу. Кече күнү 45 миң болчу экен. Элестетиңиздер, азыркы учурда анын подписчиктердин саны ошол эле Салибадан көп, Даннарумадан көп. Айтор бир нече топ жылдыздардан караганда анын подписчиги көбөйүп кетти да. Чыныгы жылдызга айланды. Не, а почему 7 сейвов, вы говорите, он сделал? Да. Но вспомните матч Мексика-Бразилия на чемпионате мира 2014 года. Там Очоа сделал вообще мега сейв. Он отбил пенальти, в упор отбивал удары. По мне, в 3 раза лучше сыграл Очоа, чем Очоа Возинья. лучше сейчас, да, в Азине? Нет, вот тот Очоа лучше, чем сейчас Возинья. И я Чем не сейчас понимаю... 40-летний Возинья. Да. Я не понимаю, откуда. Может быть, это типа вот, он там астралитянин, там небольшая страна, может, поэтому Капо Верде, может, это хейтеры Испании все подписываются, я уверен. Вот сколько у Возини подписчиков, вот столько хейтеров Испании, запомните. Ну, по такой логике, Нойер, мне кажется, тоже в 2014 году был лучшим игроком. Менин оюмча бул эме Франциянын могул жылы ташир будет не Мбаппе, Дембеле дагы эмес, это будет Майкл Олисе. Открытие этого сезона, его стата просто бешеная. Недавно Товарнякта деле ал хэт-трик оформил уже. И мне кажется, могул жылы прям өтө катуу открытие болот Майкл Олисе с другой стороны. И, конечно же, его сокомандник это Шерки. Шерки дагы аябай ачылат, анткени сборная Францияда Дешам кандай футбол коет, ал көбүнчө чуть-чуть больше свободы, может классические десяткаларга берип коет да. В этот момент Шерки как раз он игрок креативный очень. Он может, если ему дать чуть-чуть свободы, он может так раскрыться. Против Испании он вышел на замену, что он сотворил, да? На лету удары, его голевые. Тот эки оюнчу только. Биз ага дагы келебиз. Азыр давайте карточкаларды алып туруп, биздин оюбуз боюнча 3 командадан жазалы. Кайсыл командалар эң башкы фавориттер бул дүйнө чемпионатында? Биринчи, экинчи, үчүнчү деп жазсаңыз болот. Могу эң башкы, бул мындай деп. Всё. Да. Давайте көрсөтөлү. 1, 2, 3. Ана. Итак, жагынан баштап берели. Франция, Аргентина, Испания. Неге? Эми Франция учурдагы эң кымбат курам, жогоруда дагы айтып кетпеди. Алдыда укмуштуудай жылдыздар. Азыр Дидье Дешамдын бир гана маселеси бар. Ошол чабуучулардын баардыгын кантип старт курамга чыгарам дегенчи, анткени мына Дембелени запаска коюп койбойт эми алтын топтун ээси Килиан Мбаппе, ал запаста турбайт. Райан Шерки, Майкл Олисе 4 чабуучу менен ойнойбу деген суроодо. Негизинен Франция өтө күчтүү, курамы өтө мыкты, дарбазачысы да мыкты. Экинчи Аргентина учурдагы чемпион. Ошол 2022 жылдагы курам дээрлик өзгөргөн жок. Анткени ошол 25 оюнчунун ичинен 17си кайрадан келди. Бул жакта бири-бирин түшүнөт. Эң негизгиси Лионель Мессинин достору, тааныштарын баарын алып келди. Ошол Мессинин тегерегинде кайрадан команда түзүлөт. Эми Испания учурдагы Европа чемпиону. Бул командалык оюн. Негизинен баардык эле турнирде ошол биринчи оюн оор болот. Албетте кече күнү Кабо Верде менен болгон беттеш, эми Кабо Вердеге ийгилик жылмай десек болот. Албетте Возинья өзүнүн карьерасындагы эң бир жакшы оюн өткөрдү. Эми кийинки оюндарда менимче Испания бир аз ийгилик жылмайса, андан ары от алып, мындан дагы жакшы жыйынтыктар көрсөтөт деген ойдомун. Хорошо. То есть Аргентинанын жолун улаппы, былтыр дагы аркатарда биринчи беттеш утулуп калып. Негизи биринчи беттештер оор болот баардык командага. Ооба. Абай сеники? Германия бир жолунда экен. Германия өзүм колдойм ушул команданы. Анткени необычный схемамен ойнойт. Это без крайних нападающих, анткени биринчи оюнда 7-1 утты го Кюрасаонучу. Ошондо деле Лерой Сане он не смог сыграть матч нормальночу. У него ошибок очень много было, и они будут в два цапника играть. Это эки атакующий полузащитник, это Вирц, Мусиала, они это боги креатива тоже считаются. Бул биринчиси Аргентина неге кошуп койдум, анткени они защитить титул должны в этом году. Больше ничего не могу сказать. Экинчиси бул Франция. Франция сөзүнө кошулам. Это самая дорогая команда этого турнира считается. Очень много звезд, перебор звезд. Дешам не знает, что делать. Жана үчүнчүсү бул Португалия.
эми биз поколение того, что мы выросли Месси менен Роналдунун эмесинде да. Месси өзүнүн кубогун алды. Хочется, конечно, тоже, чтобы Роналду тоже свой кубок собрал. Тем более у них состав без изъянов, да, состав. Все бүт позициялар жабык да, даже заменасы менен. Вот ошол менен вот. Я написал сборную Англии, потому что болею за сборную Англии всю свою жизнь, болею за англичан. Очень мне нравится. Какой бы... Ну, в этом году я за них чуть больше, чуть громче болею. Раньше было стыдно того, как тренер себя вел. А сейчас в этом году Тухель, как кажется, что более смелый, атакующий футбол. Плюс еще линия атаки очень классная. Мне нравится, если Харри Кейн себя хорошо показывает. Это золотой мяч в этом году точно. Если они выигрывают чемпионат мира. Я расстроен, что игроков Ливерпуля кого-то не позвали, но то, что Хендерсон там, это здорово, мне нравится. Плюс еще полузащита очень крутая сейчас у сборной Англии, обновленная, мне нравится. Могут физически бороться, быстрые, забивные. И Голландия, я увидел Рилс. Математик, да, вот этот? Просто чтобы потом в конце чемпионата мира Арсен говорил же, чтобы вот так было. Но я реально, увидел Рилс, где чувак предугадал 3 последних чемпиона мира, и он говорит, Голландия заберет, и я не могу поэтому написать Голландия. А Узбекистан, ну что, вы не верите вообще в узбеков? Серьезно? Да, мы верим. Просто 4-сі жол екен да? Не, Узбекистан, я на 100% уверен, что это плей-офф, несмотря на то, что у них группа вообще мощная. Кто там, Португалия? Колумбия. Конго. Конго. Не, узбеки должны выходить. А что в плей-офф будет, никто не знает, правильно? Поэтому я за узбеков жестко болею. Плюс еще у меня концерт в Ташкенте будет, поэтому узбеки вперед. Меники Португалия биринчи орунда, негизиле борбордук аянтча эң негизги болуп эсептелинет футболдочу. А менин оюмча азыркы дүйнө чемпионатына караганда, составта караганда, эми булардыкындай эмелер жарым коргоочулар жок да, полузащитников таких нет деген да. Вообще топ, вообще самый топ ушакта болот да. Булар чечип коет да. Ну и плюс Роналду мотивациясы, мне кажется, мурунку чемпионат мира за Месси все бились, боролись, на сей раз неге за Роналду не будут биться деген сөз да. Экинчиден меники Англия Германия деп койдум, потому что Англияда Германияда маштурчулар жагат. Там Нагельсман, вообще шикарный, ну и Тухель да. Мен Челси болельщигим, Тухель Челси менен эмне кылганын билесиңер. Ну и плюс азыркы идеологиясы жакты мага, жылдызда кереги жок, мага деген футболчулар керек, мага команда керек деп туруп, чында жакшы команда кылды. Жана Франция жөнүндө менин оюмча түшүнүктүү, жөн эле кошулуп койдум бияктан. Жакшы жазып кеткилесиздер да ойлоруңарды. Ким бияктан жакыныраак болду? Өзбекстанга көрмөнү калабыз в любом случае. Тура элеби? Да. Давайте кийинкисин, оюнчулар тууралуу. Кайсыл оюнчу ушул дүйнө чемпионатында мыкты оюнчуга талапкер болот деген? Кетикпи? 1, 2, 3. Арсендан баштайлы. Самый очевидный үчөө экен. Да, вообще же очевидно. Опять же, мне придется повторяться. Я сильно болею за сборную Англии. Как бы мне Кейн вообще мне не нравится. Но из-за того, что он представляет сборную, за которую я болею, хочется, чтобы он забил 1 000 000 голов. Помните на прошлом чемпионате? Нет. Чемпионат мира в России, когда он сделал хэт-трик, но ни разу не пнул по мячу, все от него отскакивало. И автогол. Вот даже если так, Кейн, давай, я за тебя болею. Все, а Хусанов, вот вы в финале встретитесь и будете друг с другом бороться, Кейн, Хусанов. Потом Кейн будет говорить, блин, Хусанов надоел, не дал мне золотой мяч выиграть. А Хусанов молодец. Он защитит и приведет кубок мира в Узбекистан. А как вы вообще, извините, офф-топ небольшой. Следующий чемпионат мира, знаете же, где будет проходить? Да, в Европе хотели? Испания, Марокко, Португалия. Да. Вот, когда 3 разные страны чемпионат проводят, вам это вообще нормально? Вообще, как к этому? Ну, вообще нет. Это начар. Начар? Это А начар. мне кажется, это хорошо. Почему? Чуть-чуть подождите, следующий чемпионат мира будет Узбекистан, Казахстан. Такие, 1 балл. Азаттык арена, конечно. Давайте Бишкеки сделаем, да, конечно. Поэтому так. Все, извините, офф-топнулся ничего. Да, нормально. Абай. Меники бул биринчиде Майкл Олисе, өзүңөр да билгендей эле мен Бавариянын болельщигимин, батер. Экинчиси Майкл Олисе эң мыкты оюнчусун алат. Эгерде пространство беришсе да, если ему повезет, только если пространство болсо, мыкты оюнчуну ала алат. Харри Кейн эми бунун статистикасы в этом году уже о себе говорит, тем более бул бир эле нападающий эмес, опорник дагы, защитник дагы, центральный полузащитник дагы, нападающий дагы, ар кайсы позицияда ойной берет. Очень универсальный игрок. Жана Виртс деп жаздым.
По креативу, мне кажется, если Германия также продолжит, как против Кюрасао играть, если все соперники как Кюрасао будут, то Виртс это может ожидаемо, забрать. Это ожидаемо очень. И Витиня, анткени, центр поля ПСЖ, держится на Витине и этот Невеше. Мне кажется, могу чемпионат мира дадали. Бруно Фернандеш-то албайлы қоян пока что. Если Роналду будет забивать его гол, конечно. Витиня просто алып қойшы мүмкін. Анткени могул кылымда азыр нападающий, либо защитник не ценится, а ценятся именно центральные полузащитники. Вот ошого я склоняюсь. Меники биринчи Винисиус, албетте Бразилия негизги фавориттердин катарын толуктойт, бирок Карло Анчелоттинин себеби, фактору таасир тийгизет болуш керек. Анткени албетте кооз оюн ойногон жок, бирок бул жакта Бразилия кубок тутуш үчүн келди. Ошол үчүн бразилиялык машыктыруучу эмести тандады да. Бул жерде Карло Анчелотти негизи Реалда деле кооз оюн көрсөтчү эмес. Ал жыйынтыкка келген машыктыруучу. Ошол себептен биринчи оюн албетте кыйын болуп калды. Ал жакта бир жеке оюнчулар өздөрү туура эмес ойноп алды. Ошол эле Казимиро, Ибанес старттык курамды таппай калды да Карло Анчелотти. Ал эми Винисиус бул билесиздер Зидан учурунда өтө начар оюнчу. Албетте алдайт, бирок тебе албайт да. Карло Анчелотти келгенден кийин анын оюну өзгөрдү. Өзү да айтат, Карло Анчелотти менин атам деп. Бул Винисиустун машыктыруучусу да. Анчелотти менен Винисиус бири-бирине өтө шай келет. Андыктан мына Марокко менен болгон беттеште деле жарым мүмкүнчүлүк. Эми ал жерде мүмкүнчүлүк деле болгон эмес, өзү жаратты. Андыктан Винисиус кийинки оюндарда дагы гол киргизип, мыкты оюнчуга аракет жасайт. Ал эми кейин айтпай эле коеюн. Анан албетте акыркы учурларда ушул жеке сыйлыктар көбүнчө чалуучуларга берет. Менимче кандайдыр бир деңгээлде адилетсиз да, ошо жарым коргоочуларга. Йозо Кимих чындап мыкты оюнчу. Ал универсал оюнчу. Билесиздер, Баварияда ал жарым коргонууда ойносо, Германияда коргоочу да, анткени башка оюнчу жок оң канатта. Кимих мынакей командалык оюнчу. Кюрасао менен болгон беттеште дээрлик тебе турган болгон учурда өнөктөшүнө пас берип койду. Чыныгы командалык оюнчу, чыныгы капитан. Эгерде Германия чемпион болуп сенсация болсо, Кимих албетте мыкты оюнчу болуш керек. Ал эми Бруно быйыл рекорд жаңыртты. Англия премьер лигасына бир сезондо эң көп айсист жасады. Тьерри Анри, Кевин Де Брюйнени басып өттү. Эгерде Португалия ошол бул жерде эми Криштиану Роналду көпчүлүк моменттерди текке кетирбей гол киргизсе, анда Бруно Фернандеш турнирден мыкты ассистент болот деген ойдомун. Кимихтин байкуштун жалгыз минусу бул өзүнүн позициясы эмес азыр. Эми өзү ортого көмүп калган, оң жакта ойногон, бирок ортодо көмүп калбады акыркы жылдары. Азыр аны мажбурлап эле оң жакка тыгып салышты. Ошол минус единственный. Меники болсо Винники түшүнүктүү эле, Винни Анчелоттинин баласы, анын алдында сонун ойноп берет. Менин оюмча, Бруно Фернандеш ошол эле тезистер болчу менде, жарым коргоочу баары чечип коет. Эгерде Роналду киргизсе, ал чегет. Жана меники кичине ачып Брайм Диас деп ойлойм. Марокко эгерде алыс барса, менин оюмча ушул Брайм Диастын күчү менен барат. Акыркы беттеш көрсөттү, чынында команданын мотору катары көрдүк. Ну плюс Марокко чынында күчтүү команда. Буларда машыктыруучу алмашып кетти, Реграги кетти, бирок азыркы машыктыруучу деле убагында Марокконун дүйнө чемпиону кылган U20. Анан кийин команданы жакшы билет, стилди жакшы билет. Менин оюмча Марокко деле алыс барчудай могу чемпионаттачы. Менин оюмча жарым финалга кайрадан кайталап коюшу мүмкүн. Ушундай меники эми Кейн бар экен, баарында эле. Кейн баарында. И Винисиус экөөбүздө экен. И Хусанов, Хусанов жок, каяка барабыз биз эми негизи. Хусанов красавчик. Улантып берели. Кийинки тема мындай болсун. Могу дүйнө чемпионаты футболдон тышкары да көп нерселер болуп атат. Кызыктуу жаңылыктар, кызыктуу нерселер. Силер үчүн эң маанилүү болгон, эң кызыктуу болгон кайсы учур болду мындай событие турнира деп коелу азыркы күнгө чейин? Видели японца, который не говорит по-английски, но он super excited деген. It's life деген. Да, это вообще магия чемпионата мира. Вы были на чемпионатах мира? Нет еще. Мне вот посчастливилось. 18. 18, да, в России. В 3 городах я был. Это вообще то, что за стадионом происходит, вообще сказка. Но вот в этом году, что мне заметилось, вне поля, зачем они закрывают название стадиона полотном, вы видели? Да. Зачем это делать? Реклама да бул. Коммерциялык каттардын атайын жагып коет да. Мисалы Seattle Stadium деп коет, бирок анын коммерциялык аты башка да, бир банктын аты же бир фирманын аты да, ошондой да. Алар деген бесплатный реклама болсун деп Арена дегенде Газпром Аренаны жабып коет да, жөнө стадион Санкт-Петербург деп коет. Чтобы налоги не платить, да? Не налог эмес бияктан. Алар деген төлөгөн жок да, ошол эле Hard Rock Stadium, Energy Stadium. Я хотел шутку, что типа. Какая была? Ну что типа вот сейчас в Кыргызстане творческие налог не платят, да. Приезжайте сюда.
Не получилось, оказывается. Ладно. Тогда японец. У меня японец. Жанагы эле Вазине КБ-Верден вратари 40 жаштагы, то что в Инстаграм до матча у него 50 000 подписчиги менен, андан кийин азыр карасаңар канча экен азыр? 6-9 уже 7 миллион болуп калса керек. Ошол аябай шок кылдым, даже вот здесь можем. 7-2 экен уже. Азыр эле жарым саат. жарым саатта 300 миң, 300 000 уже кошулуп кеттиler. Ушул анан пока что ушул эле. Башкасын айтпай эле коеюн. Катардын оюнчусуна Rolls-Royce белек кылгандыгы чындап таң калтырды. Катар буга чейин билесиз 2022 жылы өз үйүндө дүйнө чемпионатын өткөргөн, анда 3 оюнда тең жеңилип калган. Тарыхта биринчи жолу ошол өз үйүндө өткөрүп жатып упай албай жеңилген команда болгон. Анан эми бул жолу мына биринчи оюнда эле упай алды. Эч ким күткөн эмес. Швейцария чындап күчтүү болчу. Көпчүлүк 3-0, 4-0 деп божомол кылып жаткан. Анан акыркы мүнөттө мына капитан Хухи деген оюнчу киргизип кетти. Анан сөзсүз түрдө бул тарыхый упай үчүн ушундай белек бергендиги албетте бул чоң жаңылык болуш керек. Меники эми Неймардын догуруну эле дүйнө чемпионатына келип алганда мен үчүнчү. Эми эгерде өзүңө ушунчалык ишенсең, мындай оюн учурунда акыл эми жаракатың бар экенин билесиң, бирөөнүн ордун тартып алган зачем дейм да. Эми түшүнүктүү түрдө мындай жылдыз, какой-то легенда, бирок эми биякта Жоа Педро турат берди ордуңдай. Ким эле жанагы мен наоборот өзүм даяр эмесмин деп келбей койбоду, урбайса. Хаким Зиеш деле ошол болду. Оюнчулар бар да, мен жок, мен азыр формада эмесмин, мен барбайм, андан көрө башкалар ойносун, улуттук курама команда намыс үчүн деп. А бул жакта Неймар келип алганын мен түшүнгөн жокмун. Плюс еще ойнобойт, биринчи, экинчи оюнда ойнобойт экен, үчүнчү оюнда вряд ли ойнойт. Мен үчүн ошол Неймар. Неймардын алышы боюнча кандай ойлойсуңар? Туура эле болду. Анчелотти бияктан эми айла жоктон эле үстүдөн президент келип отуп, коомчулук баары монтип айтып отуп эле алдырып коюшподу. Медиа жактан басып алды өзү Неймарчы. Анткени он начал раскачивать ошол моментти чемпионат мирага. То, что Анчелотти когда биринчи составды кылып атпады эле товарняктаргачы, товарищеский матчтарга. Кылып атканда Неймардын аты чыкпай калды. Өзүн видеого тартып ал жиберип аткан. Андан кийин чемпионат мирага составды чыгаргандан кийин Неймарды айткандан кийин после этого у него в этот же день 6 пост чыкты. То есть рекламно он уже продумывал ошол жеринчи. Ошол жер менен басып алды. А так, конечно, Жоа Педрону алыш керек болчу, анткени после такого сезона тем более. Трансфер удачный у Челси получился, да? Да. А мен оюмчачы буга чейин баштаганда бул тактиканы, бул деген Сантоско өткөндө эле, ошондо бул ой бар болчу да. Сантоско өттүм, Бразилиядамын, элдин баары көрүп атат. Оюн кичине көрүп калган болду. Эгерде бул Саудовская Аравияга кеткенде, башка жакка кеткенде бул эл деле байкабай калмак. Андан кийин дүйнө чемпионатына Анчелотти албай койсо, эл деле айтмак да, туура эле деп коймок да. Бияктан эми элдин арасында жүрөт да кантсе дагычы. Анчелотти ызычуу кылгысы келген жок окшойт. Мисалы 2010-жылы анда 18 жашта болсо керек Неймар Дунга ошол чемпионат мирага албай койгондо укмуштай ызычуу болуп, ошол президентке чейин Рональдиньо баардыгы ызылдаса да албай койгондо Дунгачы. Анда күйөрмандары Дунганын үйүнө барып митинг жасап, ошондой эле Неймар жылдызы жанган болчу. Ошол 2010-жылдарда элечи. Ошол себептен бул ирет дагында күйөрмандар бүт тагай чейин эле Карло Анчелотти составды чыгарганга чейин элдин баардыгы Неймар керек деп ызычуу болуп жатканда, эми бир оюнчу эчини чечпейт, 26 оюнчу, 25 оюнчу менен эле ойной беребиз. Эми командага бир аз дем күчтөн берип турсун деп эле алып койду окшойт менимче Карло Анчелотти. Да, какой дем күч? Он же не лидер же. Лидер раздевалкада, какой-то мотиватор, мындай символ го бразильского футбола. Анын эмесин көрдүк го, недавно после матча. Укпайт го анын даже лидерский эмесин, даже айтып атса никто не обращается, он Бруно Гимараевичтин эмесин тартты го, футболкасын тартып, что Укуш деппи? Пожалуйста, мен албадым. Байкайсың, мен оюмча кичине тормес болуп калды, бирок кантсе дагы жалко просто Жоа Педронучу. Будет жалко, если Неймар не сыграет ни одной минуты на чемпионате. Зачем он поехал тогда? Роналдунун влияниясы тууралуу, эми түшүнүктүү түрдө Португалия Роналдусуз деле күчтүү негизи. Роналду ойнош керекпи? Анан канча минут ойнош керек деп ойлойсуңар? С Узбекистаном точно он должен сыграть, чтобы фотки были у пацанов. Они прям будут, мне кажется. Но я не знаю, я каждый раз, когда смотрю матчи с Роналду, я люблю Роналду. Я болею за него, но когда вот он уходит, Португалия забивает. Вот я это за ним заметил. Это еще вот с победного Евро началось. Не знаю, я просто буду болеть за Узбекистан, да, буду болеть. Я больше хочу, чтобы выиграл Роналду, чем любая другая суперзвезда, если честно. Чем Месси в 2 раза подряд, вообще нереально же будет. Не-не-не. Куда я сахтался, ё-моё, Месси 2 раза подряд. Вообще, у меня друзья с ума сойдут туда вообще. Не с кем разговаривать будет. Роналдун барганы бул
Барганы макул, эми канча минут берилиш керек дейм да мындай. Ошо ойногон убакытты мисалы 60-минутадан кийин ары чыкса мейли да. А так бирок ооба эми раздевалканын ичинде лидерский качестволары бар, аныкы менталитет победителя всегда да это роляет, но лучше без Роналду они будут забивать больше. Менимче Роналду стартка чыгат, эми бул жерде талашсыз. Алгачкы мына тайпада Роналдуну чыгарып көрөт, байкайт да, байкап көрүш керек, өздөрү байкаш керек. Канчалык деңгээлде Сезиптирмин да? Сезиптир. Мына башына Конго менен ойнойт да, Конго менен ойногондо көрүш керек. Мына оюну жүрүп атабы, жүргөн жокпу. Эгерде жүрбөй жатса, кийинки эмеде машыктыруучу 100% чыгарат аны. Анан өзү бул жерде эми өзү албетте утам десе, кубокту утам десе, өзү байкап көрүш керек. 1-2 оюндан кийинчи мына Конго менен Өзбекстан менен группадан. Анан оюну жүрбөй жатса, өзү айтыш керек окшойт, машыктыруучу Мартинес. Менин оюнум жүрбөй жатат, мен алмашуу деле кылайын деп. Антпесе өзү алмашууга калтырбайт го дейм Мартинес. Өзү чечиш керек. Бул жерде Роналду өзү чечет. Эгерде өзү байкап көрөт, эгерде ойнай албаса, ойнай албайм деп айтыш керек. Бирок айтпайт да. Байкап көрүш керек, мен өзүн айтып атпайм, биринчи, экинчи оюнда байкап көрсүн деп. Бирок ошону айтпайм, айтпайт да. Ойнолуп атса дагы жок, мен тырышып ойнойм, мен тебем, мен штрафнойлорду тебем, мен пенальтини тебем, мен киргизем деп ошол минус ошол болот да. Кээ бир учурда Бирок акыркы учурларда ал өзгөрдү. Мисалы, ушул Аль-Насырда өзгөрдү. Көпчүлүк учурда мурда вообще пас берчү эмес, азыр пас берип, аракет кылып атат. Менимче ал деле ошол кубокту уткусу келет болуш керек. Гол киргизгендин ордуна ошо кубок тутканга аракет кылыш керек эми. Өзү үчүн эле жакшы да. Бирок бир учур болсун да, эгерде Португалия чемпион болуп калды, Роналду аз ойноп койсо, кийин деле Мессини фанат айтат да. Месси решать этип утту, а Португалия болсо без Роналду утту деген сөз болот да. Ошондо ойлоп койгула жигиттер деп. Акыркысы болсун, бүгүн бизде беттештер бар. Бүгүн биздин чыгарылыш чыккан күнү 3 негизги беттештик эле биз счетторду байкап көрөлү, анан прогноз кылып көрөлү. Жазып тур эле, можно сразу эле, чтобы наглядно болсун. Дароо эле бар экенби? Португалия Конго биринчисин жазып бергиле. Англия Хорватия, Өзбекстан Колумбия. Так, Португалия, Конго, Англия, Хорватия и үчүнчүсү Өзбекстан, Колумбия. Все, жаздык, Давайте. 1, 2, 3 анасыга. Неге 3-нө Конго кире албайт? По большому счету, вот здесь прям явных фаворитов я не вижу. Точнее, явных аутсайдеров, кроме второго матча Англия-Хорватия. Как будто равные две команды. Но Хорватия... Ты говорил, что кто самые старые приехали? Бельгия. Бельгия? Но у них тоже два старика есть. По-моему, Хорватия самый старый состав привезла с собой. Чисто визуально такой. Да, визуально вообще, очень старый состав. Я не думаю, что их там на 80-70, точнее, только вот на 70 минут, наверное, хватит. Англия добежит. Тем более, супер верю в Кейна. Хочу, чтобы он был бомбардиром. Хочу, вот, чтобы Англия с Хорватией именно так сыграли 3-1. А Португалия, Конго, да, очевидно же. Сколько... Испания, ладно. Испания может сыграть ничью с кем попало. Португалия, у них миссия только выигрывать каждый матч и не пропускать. Плюс еще в защиту Португалия очень сильно верю. Мне кажется, они меньше всех пропустят на чемпионате. И Узбекистан, Колумбия, тут это самый очевидный матч, мне кажется. 5-0, ни разу не пропускает. Хусанов просто не пропускает никого. Сам еще забивает. Сам забивает 2 с углового, с 2 подач. Чуть-чуть гвардиоловскую тактику он скажет им, на угловом так себя ведите. Вот так делайте? Да. Так делайте, и все. И все. Я даже предсказываю, что, возможно, Колумбия автогол забьет. Просто, так, захотелось им. Хорошо. Так, бияктан кыскача эки ордук бирдей экен, эми бир ой айтып койгула. Португалия Конго тууралуу. 3-1 сөйдөгөндө бул жерде эми Португалия шеримдүү түрдө жеңишке жетет деген ойдумун. Эми Конго дагы оңой команда эмес. Бул африкалык команда, физикалык күчтүү. Өзүнүн бул чемпионаттагы биринчи голун дароо биринчи оюнда киргизет деген ойдомун. Англия, Хорватия, албетте менимче Хорватия күчтүү. Ар дайым ыңгайсыз атаандаш дүйнө чемпионаттарында, акыркы 2 дүйнө чемпионатына тең алар бир жолу күмүш, бир жолу коло уткан. Курамда албетте картайды Модричтер, бирок жаңы өсүп келе жаткан жаш оюнчулар дагы бар. Англияга оңой болбойт. Менимче бул оюнда 0-0 же 1-1 тең чыгуу болушу мүмкүн. Ал эми Өзбекстан, Колумбия, албетте Өзбекстанга жан тартабыз, бирок Колумбия өтө күчтүү. Чындап өтө күчтүү. Хамес Родригес өзүнүн акыркы оюндарын өткөрөт. Ушул дүйнө чемпионатынан кийин ал карьерасын жыйынтыктайт. Луис Диас, Бавариянын оюнчусу, укмуштай сезон өткөрүүдө. Менимче Диас жеке өзү эле бул оюнду чечип коюшу мүмкүн. Ошол Винисиус сыяктуу эле
Андыктан Колумбияга ишенип жатам, 2-0 эсебинде утабы. Кыскача Англия, Хорватия айтып кеткендей эле Крамарич менен они умеют играть против фаворитов, бирок 70-минутанан кийин уже решится. Англия уже добежит, у них скамейка длинная. Узбекистан, Колумбия, я хочу мыслить позитивно. Узбекистан как минимум 1 забьет, Шамуродов после такого сезона в Турции должен забить. Ну и Колумбия Луис Диас бирди киргизет. Меники кыска эле, могу коммунизм деп турдум негедир. Колумбияда коммунизм эмес. Все. 2-1 Узбекистанга ишенем. Негизи, балким, чудо болушу мүмкүн да. Чудо не исключено в футболда. Англия, Хорватия мен точно уверен, что ниче болот деп негедир прям мага сезип атат. Мен Англияга мен деле көрмандык кылам, бирок тилекке каршы азыр көп нерсе болуп кетет. Ну и плюс Португалия, Конго эптеп бирдеке болуп атып, 1-0 киргизип туруп, плюс еще Роналду мне кажется киргизбейт. Бизде конкурс прогнозистов кылабыз. Коноктордун арасынан силердики мынакей канча упай болуп топтодуңар, эгерде точно попадание болсо 4 Точно выиграю, можете сразу дать мне приз уже, вы чё? победитель забирает этот кубок. Хорошо, что это полностью сказал, да, когда написал. Ничего бы не поменялось. Все. Достор, силерге рахмат. Эми буйруса алдыда дүйнө чемпионаттын беттештерин чогуу биргеликте көрөбүз. Силерге келип келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Убакытты бөлүп. Сергей Рахмат, Сизге спасибо айрыкча. большое спасибо, что позвали. Мне очень приятно вообще познакомиться. Тут легенды. Я очень тронут. Спасибо большое. И ссылку скиньте, где футбол смотрите, пожалуйста. Все, УТРК спорттон көрөбүз. Очень классное познание в футболе, действительно жакшы. И Арсендеки дагы, Абайдыкы да футбол жакшы түшүнөт экен. Бул негизи азыркы учурда бизде редкость койсу. Бар эле эмне Колумбияда отуна? Түшүнөт футболду Өзбекстан деп. Конечно, мы еще медиалигу играем. Приходите в медиалигу, тоже смотрите. Да. Все, достор, биз менен чогуу болуңуздар. Бизди колдоп өткөн Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин ушул видеого лайк басып, комментарийлерди калтырып кеткиле. Биздин ойлорго эгерде кошулсаңар жазып койгула, молодцы, красавчики депчи. Кошулбасаңар, болбойт да мындай жазып койгула. Экөө ой бар. Биргеликте биз менен мынакей менин чогуу биргеликте кесиптешим Кубан Жумамединов болду, Абай блогер Иназума, жана ошондой эле биздин ошо Алматыда жылдыз болуп жүргөн, Кыргызстандын атын желегин, желелеп жүргөн, кыргыз элинде ар дайым жүргөн жана легендарный деген фразанын Это он в чат GPT вычитался. Достор, эгерде сиздерде сунуштар болсо, балким дагы бир форматтарды киргизиш керек, же бирдекени алыш керек болсо, жазып кетиңиздер сөзсүз түрдө. Достор, кеттик анда. Футбол Все, пиццу привезли, да? Всё, ехал. Покушаем. Все, Рахмат чон.